Da li je pored cenovnih oscilacija komponenti za stočnu hranu i problema u stočarstvu, pandemija korone donela i nešto dobro? Otkrila nam je Milana Đukić, marketing menadžer kompanije Sanders Srbija. Razlike u marketingu na globalnom nivou se drastično promenila, naročito u poslednjih 5 godina, a pre svega 2020. godine. Potrebe potrošača i način komunikacije su se takođe promenili. Ono što je i dalje fokus je na zadovoljstvu klijenata ili potrošača, jer tako jedino možemo opstati, da opstane održiv brend, kako u Srbiji, tako i u svetu. Kanali komunikacije su se promenili, u svakom poslovanju dominira neki kanal komunikacije. Mi smo krenuli još 2019. godine da menjamo način komunikacije i mnogo veći akcent dali na digitalnim medijima, gde nas je u 2020. malo ubrzalo cela situacija i da smo jedini način komunikacije bio preko digitalnih platformi. Moje mišljenje što se tiče marketinga da će se u narednom periodu koristiti video formati kao forma izražavanja i slanja poruke. I mi ćemo gledati da idemo u tom pravcu što se tiče. Kao što radimo i prikaz komunikacije sa klijentima, saradnja, svaki uspeh koji postignemo. Da li ste radili neku analizu koliko je u stvari u 2020. koju ste pominjali, a znamo svi da je to korona godina, što bi rekli, odnosno pandemijska godina. Da li ste radili neke analize koliko je ona doprinela povećanju ili smanjenju prodaje? Je li imate tih podataka već ili je još rano da se te... Još je rano da se to govori o tome. Svakako kažem da se povećao broj komunikacije preko digitalnih mreža i negdje poverenje se, mogu reći, izgradilo bolje i ljudi su slobodniji da više pitaju i da komuniciraju. Dakle, da li je po vama pandemijska 2020. donela i nešto dobro? Jeste. Mislim, nažalost, pored svih loših stvari, jedina stvar je što je promenila način komunikacije. Možda i ubrzala da ljudi više komuniciraju međusobno, jer posetom klijenata ne možete vi toliko dnevno godišnje da iskomunicirate kao što možete preko društvenih mreža.